Pakita na po mo bike na Yamaha. Mao ni siya. Nga, tsada kayo ba? Ano ka ni? Gasolina ni o di tubil-tubil ni? Grabe eh. Nindot yun siya ba eh. Designed and engineered in Germany. Buta gud. Nabay laklako. Iwihanan. Patay ka palitan eh pre. Mahal gini. Mahal pa siguro nis motor. Mahal pa nis motor. Pwede ka musikat, pwede ka mo gamit makina oh. Grabe oy. Pwede ka musikat, pwede ka mo gamit sa makina. Asa makina niya? Kani. Lagi na. Boleh makina. Maya no? Chargeable man ni. Ha? Chargeable. Boleh na magkatangas-tangas motor. Putla katangas, tangas niya kay dagko ani bracket oh. Yun eh. Pero pwede ko pwede na gamitan kanong motor. Oh. Sabiha eh.